A moj fizički izgled je otprilike ovakav. Ja sam od srednje visine, to znači negdje oko 160 cm, i debljine, odnosno mršavosti, 62 kg. Odjeven sam na način kakav je prikladan za radni dan, odnosno za rad koji ja radim danas. Zapravo od jutros nisam radio praktično ništa, a čini mi se i popodne neću ništa. Makar sam se odjećom pripremio za posao. Znači, vi ste se zakleli da nećete čokoladice. Hvala i vama kad nećete. Da. Da, to mi je posebna tema, odnosno, da, dobro kao tema. Zakletva, majko ti Isus. Zaklinjem se da ću čuvati teritorijalni integritet Socijalističke Federacije Jugoslavije i život ću rado dati ako bude treba. Joj, meni. Materijalno vrijeme, pa ne bi dao život za 16.000 socijalistički ili komunistički ili kapitali koji god bilo. Za Hrvatsku dat život, jebem ti Bože. Pa Hrvatska mora i bez mene, kad god se sjeti. Bez mog života. Ma izgorit će mi noge, ovo je plastika. Dobar dan. Kako ste? Dobro, vi? Neka vam Bog da i bolje. Halo? Ne, hvala, sad sam, vi pojedite, ja sam sada... Ma ima jednu. Ne, presita sam a teško mi je nositi u ruci. Dobro je, hvala. Hvala i vama kad nećete. Šalim se. Tako. Ko će ono ući u pizdu mater? Tišina ko na Mirgoju. Oprostite, kako to pitanje, majke ti Bože. Pa ja uopće nisam kriminalac. A profesionalni pogotovo. Ili tako nekako. Ben ti krv Isusovu. Nego ne mogu shvatiti da se čovjek ne može ponašati koliko toliko pristojno. Ili definitivno pristojno. A da ga neko žandarsko govno ne zajebava. Pa recimo, na primjer, najsvježije. Prije 10-ak dana ja sam u pothodniku sa prijateljem uzeo bocu vina, zapravo ja sam kupio sad. To toliko nije važno ko je kupio. Bocu vina, bijelog i bocu jamničke vode od 1,5 litru. I pijemo i dođe ovaj žandar. Dobra večer, čini mi se da je rekao ili nije, sad nije toliko važno. Ajde, dečki, kupite se. Pa rekao, ima tu, evo, popijemo to vina, pa ćemo ići. A popio sam, bit će 2 deca, 3, tako. Ajde, kada ja govorim, kupite se. Pa zašto? Pa nikom ne smijemo, ne pjevamo, ne galavimo, ne razbijamo namještaj, ništa. I ode on 10-20 koraka, vrati se, još ste vi ovdje. I onako povišeni tonom. Pa evo, sad ćemo samo da popijem. I on nogom i razbio onu bocu. Pa šta biste vi napravili? Meni je sad žao što ga nisam raspavljio šakom po zubima. Evo i sad mi je žao.
Aj jebem ti mater, sad kad te treba, sad nema. Ajde, pizdu materi. Bio sam 78 puta u pritvoru i ne bi se baš sad sjetio svih 78 razloga zbog koji je protiv mene pritvor određen. Ispalo je svega 0. Ništa, jer nijednom nisam kažnjen za kaznenu odgovornost. Jedino što sam kažnjen to je 74. godine u 8. mjesecu sa 2 mjeseca zatvora zbog navodno nekog nacionalističkog istupa. Ali to se sve svodi manje više oko istih vrsta kaznenih djela. Prevara, krađa, onda nasilničko kao tobože ponašanje. Mogu ja vama govoriti sada tobože ili ne tobože, ali to je tako. Pitanje za bogove. Jesam li ja to napravio ili nisam, to je moja stvar. Jer ako neki, kao što ja nisam profesionalni kriminalac, nisam uopće ni amaterski ni profesionalni. Kad profesionalni kriminalac napravi neko kazneno djelo ili prekršajno, on po zakonu i Božijem i vražijem i đavlijem ima pravo da laže, da maže policiji u lice, da se spasi zakonske odgovornosti. Ja da sam napravio u životu ne znam što, ne bi imao osjećaj srama i stida. Jer što god čovjek u životu radi po nekakvim zakonitostima. Ovo ne govori toga da bi se opravdao, nego naprosto čovjeka nešto vuče da na neku stvar napravi. O, pa Bože moj, pa to se podrazumijeva. Da ću reći da nisam napravio i kao što najčešće u ovih 78 slučajeva i nisam. Najčešće nisam napravio ništa, ali bilo je 5-6 slučajeva da jesam. A uspio sam zataškati. Izbjeći, zaobići, pa čak i uništiti tragove. Pribaviti sebi ono što mi je potrebno. Ostvariti svoju želju, bila ona manja ili veća. Jednostavno sebi osigurati životno zadovoljstvo, radost, veselje. Nego ja nastavim i šupat što je moguće više za sebe. A da istovremeno ne bude niko oštećen. Zašto bi neko bio oštećen što ja pijem recimo onu usranu bocu vina? Šta je, stepenica mršavija ili deblja poslije kad sam ja pio ili... I on sivonja žandarski dođe i razbije nogom. Bogati, pa toga ima koliko hoćeš. Koliko hoćeš. Na primjer, samo banalan primjer. Opet kad je žandarski inspektor. Zato jer se ne ponaša kao pravi profesionalac. Dok vrši kriminalističku obradu. Ja bole me noge pa sam bogati starac, 60 nešto godina. Rekao, ja sjednem, nisam ni pitao. Diži se, majku ti Isusovu! Ti krv Isusovu, rekao, šta je sad? Pa zašto, rekao, bole me, stajaće li nogama dok ja rečem? Je to normalno za vas? Molac ima 28 godina i on diži se. Jedan inspektor ode, drugi dođe, drugi dođe. Gdje si rođen, kad si rođen, zašto si rođen, jesi uopće rođen i takve stvari, takve pizdarije. Po 30 puta isto stvar. Diži se. Ako da me čačina klupa, ova stolac. I šta bi se to poremetilo u međuzvjezdanim prostorima ili šta ja znam bilo gdje, da sam je nastavio sjediti, ništa. Ali gazda hoće biti gazda i da ga jebeš. U šupak. Hvala na pitanju. Jesu me nekad udarili. A bolje bi bilo reći, jel me nisu nekad udarili? Da, točno. A nisu to bili smrtonosni udarici do duše, ali jebe u mater čovjeka u 60 godina i šamarat. Ili udari nogom šakom u rebra. Pa je to? Ma daj. Srca ti Isusova, pa to je za popiziti.
Aj, jebi mate, mislim šta je Zagrebačka banka reklama. Bog. Bilo bi tragično kad bi prosječan građanin Republike Hrvatske ili ne daj Bože bilo koje države, jednako tako, bio prosječno 78 puta u pritvoru. To je bilo tragično. To je bilo kaznenih djela u državi napravljeno, Bože sačuvaj. Ubistava, razbrata, razvaljivanje banaka i šta ja znam, krađe, poluka i tako. To je bilo tragično. Kad bi prosječan građanin bio 78 puta u pritvoru. To je čisto matematički izraženo. I da kako da sam tu apsolutni rekorder. Pokažite mi ga. Koji je iznad. Koji je 79 puta. Ja sam nadprosječan čovjek. Ni neprosječan, ni prosječan. Nadprosječan. Po ljepoti. Po civiliziranosti. Po nivou kulture. Po obrazovanju sam nadprosječan, tako? Živim prilično pristojno i bolje da rečem izvanredno u odnosu na 90% građana Republike Hrvatske koji se manje više ili bolje rečeno puno više žale nego što imaju razlog. Ima nekoliko primjera, evo navešću jedan. Jedna susjeda, kad god se nađe negdje na kavi sa gospođom Snježanom, a to ovako, to prije puno bilo bolje, prije puno smo bolje živjeli, ovako, jedva kraj s krajem ispada, jedan kraj s krajem spajamo i tako. A svaki dan puši 2 kutije Marlbora. Sama je rekla. A recimo, ja sam za probu došao kod jednog popa da ga upitam pokucam na vrata, odmah pozvonim, izađe on, a onako ima ga. Moje visine je do 160 kila. Onda znate da nije mršav. I žvače, a vjerojatno puricu. Hvaljen Isus, hvaljen Isus. Uvijek Isus odgovori on. Šta ste trebali? A rekao, ako imate nešto za pojesti ili koju kunu. Joj! Rekao, nemojte jojkat, ajde pusti. I okrenem se ja. Kada on trči za mnom i nosi 10 kuna. Rekao, zajebavam se, sam sam htio da vidim koliko ćeš jojkat. Za ukupno zadovoljstvo i sreću potrebno nešto više. Od glisera, od aviona, od putovanja i lutanja po Kanarskim otocima i šta ja znam to. Za sreću i zadovoljstvo potrebno nešto sasvim drugo. Ne samo novac. Puno stvari treba. Treba ulje, sol, papar, šta ja znam, čačkalica i tako dalje. Ali da mi je nužno imati gliser, nije. Helikopter također nije. Ako recimo pada kiša, a curica se spremala negdje na ples, joj, šta ću, pokisnit će mi štiklica. Nesretan sam, zbog toga nesretan. Interesantna je stvar kod mene, kroz cijeli život, a naročito u zadnjih 30 godina,
Uopće se ne trudim da dostigne neki strašno visoki nivo sreće, a ona mi dolazi svako jutro na vrata. I svaki dan se osjećam bolje i ugodnije nego protekli dan, a manje ugodno nego što očekujem i nego što ću živjeti sutra. To je za mene sreća. Dobar dan. Ja ne vjerujem da više nikada neću u pritvor doći. Nema šanse. Ali to je dio života. A ne mogu reći da sam sretan zbog toga, to je jasno. Ali ne mogu uzeti uže pa se objesiti zbog toga. Joj, pa kako ćemo, šta ćemo, ovako ćemo, to je propast svijeta. Jebemo matera, kuća izgori, onda se pravi ponovo. Ako izgori opet, ponovo se pravi. Evo, ženske, svugdje divlje, Bog te jeba, ili u Grčkoj, ili u Italiji. Pa ja ne bi šamar za vidi. Jesam pravi klošar.